Lamaziya bekunene sengita ukukhulumisana nobuhle wakuleli lena simbona sikhumbula tindzaba letiphatselene nentuthuko yabantu labasha Miss Eswatini unemsebenzi obalulekile eveni ukukhuthata abantu labasha ngokuthi batithuthukise ngaleto ndlela kodwa sicela utethule Steven sicela sikubona la emaphephandzabeni selithuba lokuthi utethule Steven. Ngiyabonga kakhulu libito lami nginguyedemvelo ngakamthethwa Miss Eswatini lophindze amelele bona bamhlabasha eveni Rangwane. Ngekubuka kwakho nje uba nayo le interaction nebantu labasha uyawadi nemaphupho abo ukuthi bafise ini nalithuba leselikhona nyalo ukuthi ubakhulumele abantu labasha ngitiphi tindzawo noma tingcingwana some areas lapho bafise kuhlangabeteka khona kuze kuthi nabo batawuphila impilo ichubeke. Ngiyabonga kakhulu msakade kwami ngofishane nje bengingacela uhulumende indzaba ye skills development siyibukete, indzaba ye financial literacy education siyibukete, indzaba ye entrepreneurship siyibukete, because all of these things that I'm touching on, they contribute to the broader picture of economic development. And I think if enough investment is given to these areas, I think as a country we can get to a point where we can be really content about the state of young people on the ground. And kunendzaba ye unemployment bantu labasha labanye noma ke kulesikhathi manje sitawuphinde sikhulumisane uma sizophela umsebenzi kukhona kumele sichubekele khona kodwa ke sitaphinze siyitekele ndzaba because I did want to hear about unemployment ngokuthi ubuka ukuthi abantu labasha bangasitakala kanjani kodwa sitaphinze sikhulumisa sethu siyabonga kakhulu. Bonga mina msakathi. Malanga lamahle kubonakala ngathi khona umnyakato lesingawubheka ukuthi songahlewendeke kulesikhathi samanje ne brass band embutho eSwatini Defence Force nayo seyivele seyitawungena ngekhathi kutawuthatha indzawo lapho itawufike ikanekise khona kulungela kungena kwawo emakhosi kulesikhathi